Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Wawan Kurnia Production. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe, like, share, dan komen channelnya Wawan Kurnia Production ya, biar channelnya makin berkembang dan budaya Betawi makin lestari. Oke, lagi persiapan nih, tuh si Ferry tuh lagi benerin gerobak musiknya tuh. Persiapan mau ngibing nih di Taman Puri nih, rame banget nih. Ini ada Bos Jelin Kreator, ada Irfan Case Channel, ada Betawi Official. Ya kita lanjut nanti ya keseruannya ya. Kita mau pindah tempat dulu nih, saksin terus pokoknya videonya jangan di skip dulu, jangan di Ali channelnya juga. Penontonnya meriah sekali guys, tuh banyak banget nih nontonnya, ondel-ondelnya nih. Oke, terima